Joj, kako li ćeš ti mene najaviti, Bože dragi? Huso Čobić najpoznatiji je dizajner iz Tuzle. Prvu reviju imao je sa 17 godina od kada niže uspjehe. Na Fashion Weekovima na kojima se pojavljivao dobijao je samo pohvale. On sam ne voli klasične revije i zato pokušava napraviti show na sceni. Drugo je da Armani ili ne znam, neko pa dovoljno samo da prošetaj, a mi nismo to, mi smo obični ljudi koji se eto nekako ko fol bavimo, mislim nije ko fol, ali bavimo se s time i kod nas ljudi onda to ne cijeni dovoljno i onda nije dovoljno da ona prošeta samo i da se vrati i onda neće niko reći joj, dobra joj haljna, prošetala se, nego će reći kad kod mene s bićem izađe i kad pukne po guzi, manekina reći vidu što ona uradi, jarane, puće ga po guzi. Mislim, treba nešto napraviti s čime ćeš pokupiti, jel, naslovne strane u novinama, TV, jeli. Sa bičevima ili bez tuzlanski Armani nije se pojavio na Sarajevskom Fashion Weeku, iako je bio najavljen. Organizatori su tražili novac za njegovo učešće. Ja nikad nisam plaćao učešće svoje na Fashion Weeku, niti bi kada platio da ja njima pravim performans, a da ja zato i plaćam, ne, ja onda mogu i samostalnu reviju da uradim ko što sam uradio i prvu. Novac čini se nedostaje javnim ličnostima u BiH koji nemaju pojma o oblačenju, tako kaže Huso. Kod nas se najviše, ja mislim, primijeti recesija, brate dragi, ima na kinđure se, to je hao, šalvare, Armani, Dolce Gabbana, ovo, ono, sve niđe veze. Ona koja je nekada bila dobra jeste Selma Bajrami, njegova sugrađanka. Nekad se Selma Bajrami, brate, lijepo oblačala, sad je i ona malo riknula što se toga tiče. If you are rich, I'm single. Ne oduševljavaju ga estradne zvijezde, niti im se pretjerano divi. Hanu Hadžiavdagić poštuje jer je uspjela bez ikakvog povoda. Ona je meni kraljica, ja ne znam, ta djevojka, šta je ona u stvari, ali mislim, ona je definitivno meni kraljica, mislim, svi se pokaže to, ljubi se van ta i ona je u novinama, mislim, šta reći se i oboj, ovo, ono. Biće vrlo zanimljivo kako će Hana reagovati na ovu izjavu. Sad, znaš šta, ona će sad reći da ja dolazim u medije preko njenog imena. Reci, molim te, Vladane, da ja nisam tebe zvao ko što te oni zovu, nego da si ti mene pozvao i da si maksuz došao vamo u Tuzlu da izvršiš ovakvu VIP zvijezda, razumiješ, intervju ovo, Dolce Gabbana, sve znaš, Kina, majka. Armani iz Tuzle kaže da u rekordnom roku rasproda svoje kolekcije. Nije skup, ali ima stvari koje mogu priuštiti samo bogati klijenti. Ja imam haljno od 100 km pa nadalje, mislim koliko para, toliko muzike. Svjesni smo da se danas u medijima može pojaviti svako. Jesam ja normalan? Pa mislim, šta da kažem. Za mnoge kažu u žargonu da nisu normalni, takvih je sve više. Znaš kako mi to komentaraju, joj debila. Pa mislim šta drugo da kaže, to je meni bolesno. Ako želiš već, ako si željan slave i nečeg, mislim ako žudiš da budeš viđen, onda uradi nešto kvalitetno, ne znam, bavi se ili pjevanjem, pošto je to sad najzastupljenije pjevaj ko nikad nije pjevao, jel? Bavi se pjevanjem, pa onda nek imaju razlog da piše. Ne vidim razlog zašto se ti pojavljuješ na TV emisijama i vama je to dobro došlo, mislim, rubrika ono house, hajde malo da smijemo, ali mislim, to je meni malo bolesno, jel? Debilizam, što bi Wendy rekla, jel? Kako je rekla, ne, nije, hajde nepno, pa mislim... Pa mislim, to je toliko... Mislim, ja ne mogu da odgovorim na debilska pitanja. Zanimljivo je da manekenke koje nose njegove revije ne plaća. Jel misliš da ih plaćam? Ja to sve u naturi završavam. Sve moj ti, Vladane. O manekenkama misli sve najbolje. Da su manekenke sve sponzorše, tu nismo rekli. Da, pa zašto sad sve smo opleli po manekenkama? Da li su sve manekenke? To su moje drugarice. Ma nisu. Jesu ba. Pa neće sa mnom hodat, nema marke u džepu, nijedna neće sa mnom. Mislim, sve one sa mnom hodaju, ali nije to, razumiješ. Iako hodaju s njim, vrlo često se i poput Naomi Campbell potuku na reviji. Kakve su manekenke? Naše? Da. Joj, to su meni kraljice. Kraljice. Ja njih obožavam. Sjećam se, na jednoj reviji su se udarale dvije manekinke da bi oblačile koja će model obući. Malo ne, evo, ona zna, nju ne smijete da snimate. Sve to Amerika. Udaraju se majke mi, udaraju se manekinke, jest. Joj, ja kad dođem, to je ludnica tamo, haos nastaje, znači, maršu se, hoću ja ovo, mogu li ja ovo ti je super. Iskreno se nadamo da se više neće tući. Huso poštuje modne mačiće i ostale gurue iz modne oblasti.
Trebao sam i ja biti modni mato. Pa jebi ga ljudi, pare uzma i ja sjedim ovdje, razumiješ? Mislim, šta da kažem, svaka im čast. Ja evo, na tenzi nemam para ni da odem kafić, da sjednem kako treba. Eto to mislim, svaka im čast, ja. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović baš nema sreće danas. Naime, Husi treba jedan prostor u gradu za održavanje revije, ali mu to nije odobreno. Ovim putem ga molim da mi obezbijedi prostor, a ja ću doći do njega da mu kažem koji. Ne smijem da govorim, onda može ko da me preduhitri. Priprema i veliki povratak na scenu jer 2 godine nije imao reviju. A radim sa jednom svjetskom manekinkom. Našom svjetskom, a neću reći koja, a ona ne smije normalno da priča zbog ugovora. Neće ni nagovijest, uglavnom djevojka je fenomenalna, fantastično izgleda. Skoro je radila fotoshooting na jahti kod Adama Fashion TV. I super su slike, meni se svidle, a družimo se, super smo prijatelji, tako da je ona pristala isto da odradimo taj fotoshooting i tu će biti jedna, što bi JK rekla, produkcija. Nekako kad bi taj Dolce & Gabbana išao ispred mene i taj Versace ili nije važno neki Louis Vuitton i kad bi Louis Vuitton govorio umjesto mene, onda bi to bila totalna propast. Tako naš Louis Vuitton i to. Tuzlanskom Armaniju želimo sreću u budućem radu. Nadamo se da će mu gradonačelnik odobriti prostor koji mu je neophodan. On je mene sad ispitao, ja sam rekao i što nisam htio i što jesam, bož. Nije važno ko priča nego šta priča, mislim. Ili nije važno šta priča nego ko priča. Ovo će biti Vending Ksenija broj 3, nastavak.